شمس حراس ومن فيول البترول افكو ثاغ الحنا غنتش الزيت وزمور غرام وقرضا كلنا مثامر ثاد الفور بيدن النا ينصفض ما غام الزرزور يا لا لا يا لا لا عوناس يا لا لا يا لا بلفار La nation algérienne, elle n'a jamais existé à Irak, parce que la conscience, on n'a pas cette conscience qu'on appartient, on n'a pas cette impression qu'on appartient à une nation. À Irak, la nation arabe. C'est les années 80, arabo-islamique. Nous sommes conscients du fait que nous n'appartenons pas à cette nation. Nous ne formons pas un seul peuple avec les Algériens qui se considèrent comme appartenant à une nation algérienne qui est définie dans la Constitution comme arabe et islamique. Alors, on ne forme pas non plus une nation avec ce peuple qui reconnaît l'identité arabe comme son identité et qu'ils veulent nous imposer. On ne forme pas un peuple avec une nation avec ce peuple qui se considère, qui a comme langue arabe et qui a comme une conscience arabe et qui a comme idéologie arabo-islamique. Nous avons nos valeurs. نسى العيوذة في النار نسى سوسلي في النار نسى ثمور في النار نسى غمزروي النار سقمي أولاقي أغرمان citoyen cette notion de nation il faut la prendre au sérieux ونفغالا أن توانهر أم المال هذه لي ونبوكذوذ إسان إزرفان هذه لي وكذوذ ويض ولسايران إزرفان وتمخل سلام بايذ مخلف كان ذي ثمور تقبايليث ثوثلاث تقبايليث من ما تقارني وردان هذاك شمني وردان اسمزوالو اسكوا مزوالو غاد قارن طرف اسكوا سوسينا قارن طرف اسكوا سوسينا غاد قارن طرف يا طرف سبحان ما تمديث اسكوا سوسينا غاس نديرو نطاروميث انا ماذا اسكوا سوسرضان اجني وردان بقبايلين تقبايليث هذه غير تقبايليث ثلاث قماس ذوك غرفاز دي ثمورت ولا ذوك ذلال ولا ما هو يسا تخدم غرفاز تخدم ما هو كذا الزخي السلف يرنا هذا الناس كواس وصرفان هذا قارن ثارف ثلاثه سوايا اسمنا ماشي ثلاثه سوايا ذوك كواس اين النظن الكل تعرف إثولا جاي قبايلين كي جالين فدلنا جالين زمرنا فدلن ثيكلين الجزائر وكذاك زمرنا فدلن ثيكلين ثمورت نسن سامورثني اكو ذي شركنا مزروي شركن العيوذات شركن توثلايث شركن ذا شو ثني سمخلفن حاشا ثمغليث سرثيث وقاذني معليش زمرنا كملن. Alors une nation c'est ça, une nation elle forme un peuple qui se reconnaît autour de certaines valeurs dont l'histoire, la culture et la langue. وقاذا دياسن زمرنا ذا كشمنا لا ناسيون ني معنا إلاق أذدونا كنات دو ثلاث إلا قد تعرف ثلاث ناس قدرنا مزرويني قدرنا كاين دوفان دينا الساقي ماشي ذا نشتاق راه يضرون الساقي قارنين كوني قبايليا إلا كان قدر تعرف سني ديوران يديو بضنسي العربي السعوديت إلا كان قدر الدين ني يدبونسي العربي السعوديت إلا كان قدر لي فالور ني غادا تساوي نسي العربي السعوديت لما تسدار اش غنخدم لكني Eh ben, vous changez d'identité et vous changez de langue. Alors voilà ce qu'on... Il
سنت للي زسر النقبلي يفرد يرس مرعى يالي والنبي سوالي صدر تزينولي هي الصوت الذكرى انت نغلي واجينا نحبس سجري مستوالي ذكرى تشري الأفلالي السغس الكاملي من مسكان في الفرع نكني نتلالي نكني زافتي صوري نكني ثانية ديفزون مساس الواي أزل فلونا كلمة اللعب أزل دحميان صغور مساس الواي نونا بدا قبيلي وعضيل إي مغناسين تيمونا تيثموت قبيليت ياكدو ذاك يقرح الحالة في البطل يضرغون أما ياكدو ذاك يقرح الحالة في البطل يضرغون أما دي ثموت قبيليت أما دا نظام أطاس ينسى بويذ بين الحبس ديال البطل اما لي زانديبوندونتيست ناض لي حراكيست رغم سو سون دي بريزوني بوليتيك هاكن ملان السطور ايوا كنا تسرحن سوريول ويرنا بلا كرا نشرط سي تمام نو دابون مهرسان هسا نسمكتاد سيكليون جوج الاف ويون ايدي دران لو 14 جوان 2001 اسمير لينت مكراض اسميوزن نيزمن اغرفق دايلين الشوش من الشوش يصب الجزائر. Il y avait plus de 2 millions de Kabyles يروحوا للحان ديال الجزائر. تلقى مدين تقلع ديالنا ايوا كاين غدوسن غدرجمن سوفغند دي كريمينال في الحبس ايوا كاين غدوسن. نون سيلمون رحنا يلمزيد ديال القاقن مي اون بلوس وسنا غيد ويرنا رقمنا غيد. L'Assemblée nationale, le Parlement algérien, qu'ils ont essayé de renouveler, ça a été un fiasco total.
Mais à l'époque, l'Assemblée nationale avait observé une minute de silence à la mémoire d'un Palestinien. وكنا رحنا قريب مليان ديال غازن يوم غادي يمكتي وكونترير يلقى غيد الجزائر عفايا نكوني ينسن ولاش دا شي راه غيسلو كذا اما الخير الا سيدي مراره يليم اسمي غادي نتسبكراف اسمي تسازلني زمن اسا نيفيسن اسا نوغاريسن خدموا دما l'opération zéro Kabyle, et ben ils ont eu zéro Kabyle dans les urnes sanguines. الجلاس نيد ذا شو يسوى ذا شو ينلا ثاني الفنوان أمنو غادي يكمل والسيارة ويدي لا ديال الحبس فلاسن انتنضا حكاكيا نكمل انتنا فلاسن هاد نجمع لي مويان يوكن في واشو لي نسن كدو ديال الحبس وتخصصا ورا j'ai créé une commission qui s'appelle la commission de soutien aux détenus. سلامة وإذا كيزمرن هذا دعيونا وتسكين يوكن تيواشو لي ناقيو ماشي تسيد راه ينحفن والحسن تبلي تموت قبايليس تين يتحاربن ثلاثة تين يتحاربن غف سلوانسن هاد السلاف لاونا كما فلان ثاني الفنون والجيران تلميذ زول تنميرت نون يميدو سام تنميرت النهار كلي هكا عاود داكا سي كوم تيغري خاطر زعما كدا شو الريفيراندوم تيغري كاع ما تيد ولي ختي فرانسيس تي وكنا نتفاهمن لي زارابوفون وكل لي فرانكوفون ما الا سلنا غيد Cela fait un demi-siècle que nous tentons de débusquer le pouvoir en place. Un demi-siècle que nous crions pouvoir assassin. Et franchement, j'en ai assez de n'entendre que l'écho de ma voix qui finit toujours par s'étouffer. 50 ans de lutte contre l'ennemi, mais aussi contre nous-mêmes. Et c'est toujours la même rengaine. On a tellement été prévisible et trop souvent monotone dans nos actions que même cet ennemi arrive même à anticiper jusqu'à nos réactions.
Et il va même les provoquer pour nous narguer, nous distraire, nous décourager. Et malheureusement, ça marche. Qu'avons-nous à perdre à présent? Et si on se donnait une chance pour une fois dans l'histoire de notre peuple, qui n'aspire qu'à sa libération? Ce peuple qui a toujours accepté de vivre dans l'ombre de son ennemi. Nous avons appris la mauvaise habitude de nous affirmer sous l'aile, sous l'aisselle, dirais-je, de notre ennemi. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de saisir cette chance en or. Essayons. Au pire, nous revivrons encore un autre demi-siècle à crier, à pleurer, à marcher, à réagir et même à mourir. Grâce à la clairvoyance de quelques hommes et de quelques femmes et notre visionnaire Messès Louay, Farhat Mehni, à leur tête, nous avons aujourd'hui une issue de secours. Ce référendum est une porte d'accès à la dignité, à la liberté, à notre indépendance. Nous rêvons tous d'une république kabyle, n'est-ce pas? Une république kabyle digne. Et tous les peuples ont ce droit. En fait, c'est un droit international. Pourquoi pas nous? Il est temps de prendre notre destin en main et d'oser une nouvelle ère aux générations futures. Et c'est un devoir. Nos parents et nos grands-parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur époque et selon leur conscience et leurs moyens. Cessons de nous prélasser dans cet acquis trop désuet à présent et pour le futur. Ce référendum va nous donner la chance de goûter au bonheur de vivre dans une vraie république. Et même si cela est un risque, n'est-il pas encore plus risqué de continuer de vivre sous le joug de ce monstre qui en fait ne survit que grâce à nous? Ce référendum sera notre cri de dignité et notre message au monde entier que nous sommes un peuple qui connaît ses droits et qui sait les arracher. Hier seulement, nous avons démontré qu'avec cette Algérie, nous sommes séparés et que nous sommes deux peuples distincts. Les frontières, pour ceux qui s'en inquiètent, les frontières sont déjà tracées depuis longtemps. Elles ont été tracées depuis longtemps, depuis que la Constitution algérienne nous a exclus, depuis que l'école algérienne nous a exclus, depuis qu'ils ont commencé à emprisonner, à assassiner tout Kabyle digne qui réclame son identité chez lui. Depuis que ce gouvernement algérien a décidé de passer au plan zéro Kabyle, la séparation maintenant, elle devient imminente et très urgente. C'est une question de survie. Votons pour dire oui pour une république kabyle, pour une Kabylie libre et indépendante. Et osons nous affirmer pour une fois, rien que pour ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Donc, n'oubliez pas de voter. تازل في اللون مرة ثنميرث وكا قديس وجدنا ثميني ثاقي بوسا ثنميرث نكونتي الكل ثنميرث نوني إميد دو سامث
الساقي ذا سمكتي بواس 14 6 يونيو 14 جوان 2001 نار 2001 ذا شو يضر الناس سنين نزرات يركل معنا نمار السني غادي يقيم كان ذي ثيرا غادي يقيم كان ذي التصويرات نعرفي ولا فين ونخدم الشمايس اما كان وقادنا يوكي قالوا حنا السني غاها ثربانا 5 قموت ندقسني كان سيمانيس لان ولاد وقاد ذكر نساسي فنين الحراش لمار ورثي ريارا لماك انا فاض ذاس بوغلان لا جورني دو لا ناسيون كابيل ذاس بوغلان قبايلي في اللي وقادني اما كان روحنا مثاقات تشات غيولت الساقي يونوري زميرة ديني 14 جوان ذن كوني كاني تخدمن 14 جوان ذاك ذو ذا قبايلي يصبن على الجزائر هاشي مي تخدم لما كان فاض journée de la nation kabyle. Il faut s'interroger sur le sens de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Et quand on a dans les dictionnaires, la notion de la nation est ambiguë. Mais il y a un élément essentiel. À différentes nations, si l'État a un pays fait la nation, c'est une nation géographique. Un État, c'est une administration. C'est-à-dire il y a des lois qui appartiennent à cet État-là, qui sont votées par cet État et qui sont valables seulement pour cet État et les citoyens. Et puis là, la citoyenneté, à Rarman, la citoyenneté, c'est celui qui est concerné par les lois de cet État. Mais la nation, la nation, c'est une conscience avant tout. Une conscience de quoi? Une conscience qu'on a une histoire commune, une langue commune et une origine commune. أنشتاقي إذا غير يخص قبايليا ولا زيك يخص مازيغ نسومثا يوان يكفاق نزيك ذما سينيسا يكفغانا يخدم une nation berbère. Nation amazigh et c'était des royaumes. Il a réussi pendant qu'il était vivant et ensuite nous allons que شوي ضران فرق نسمي يموت قال وراويس من بعد مسنغان تكشمد من بعد تكشمد الروم دغاس قسن ورد نرفيد سوق الروم من بعد الحون الحان الحياة شحال ذن الند واقذو ذن ستثلاين نسن وفرارن سيت مازيغ ثنيا فمازيغ ثقوم القار ثمازيغ تقبايلي ذي ثمورثي قبايليا تشاويث ذي ثمورثي ترقيا إشاويا تترقيث ذي ثمورث إترقيا أرثقارا دونك الساقي مادنيني ثمازيغ تسوى شولت نتوثلاين السيقيد فرارن تثلاين كيف نتمسلاي ثلاين كي ذاك ذو ذاتي تمسلاين. Le 14 juin 2001, c'était le jour où le peuple kabyle a pris conscience qu'il avait finalement en commun une langue, une origine et une demande des droits. Les droits pourquoi? Les droits pour le reconnaître en tant que peuple. Les droits civiques. Les droits civiques et les droits civils sont liés à la citoyenneté. Hachimi, à Khatar, la conscience collective qui fait qu'on appartient, qu'on forme une nation. Zich, mais il est c'est circonstanciel. C'était des alliances, souvent des alliances de guerre. Mais la nation, comme quoi on forme une nation commune, c'était le 14 juin 2001. Hachimir, à Khatar, le Dzaïr, c'est d'abord un État, un État pour gérer des affaires administratives. Les frontières étaient artificielles. Parce que le Français, le Maroc, le Tunis, le donc il avait ses frontières artificielles. La Kabylie avait ses frontières naturelles. Donc la Kabylie, elle avait existé
avant l'Algérie. Algérie, c'était Alger, ou le suffixe IE. Tunis, Tunisie. Alger, Algérie. Donc, Français, quand ils ont créé ce territoire, une administration pour ce territoire, algérien, c'était juste une portion. إيوا كنا هاد الهنا دينين ثمورة يجير كل بايلي كاني مرة اللي تورك نزيك ثمور ثنسن يانس السوفيكس إي أو هذا راه ساقي وضع دقرنا راه الجزائر ماشي ذي روميين تيدي خدمن يا روميين يدي خدمن لي فرونتيير ناس ذي روميين يسيف كان يسم راه ناس إي أو يا الجي يفقد الجيري بوان فينال من بعد غادي الجزائريين النيا قالناس لي الجيريان وقالني ما قال الجيروا زيك قيم ذو قالني كان يكزد غندي ثمانة سنين غادي في مدينة النيا وما كثمورتي قبايليا سيزيك إثلا. La nation algérienne, elle n'a jamais existé à Irak. Parce que la conscience, on n'a pas cette conscience qu'on appartient, on n'a pas cette impression qu'on appartient à une nation. À Irak, la nation arabe. C'est les années 80, arabo-islamique. Nous sommes conscients du fait que nous n'appartenons pas à cette nation. Nous ne formons pas un seul peuple avec les Algériens qui se considèrent comme appartenant à une nation algérienne qui est définie dans la Constitution comme arabe et islamique. Alors, on ne forme pas non plus une nation avec ce peuple qui reconnaît l'identité arabe comme son identité et qu'ils veulent nous imposer. On ne forme pas un peuple avec une nation avec ce peuple qui se considère, qui a comme langue arabe et qui a comme une conscience arabe et qui a comme idéologie arabo-islamique. Nous avons nos valeurs. نسى العيوذة في النار نسى سوسلاي في النار نسى ثمور في النار نسى غمزروي النار سقمي أولاكي أغرمان citoyen cette notion de nation il faut la prendre au sérieux ونفغالا أن توانهر أم المال هذه لي ونبوكذوذ إسان إزرفان هذه لي وكذوذ ويض ولسايران إزرفان وتمخور ثلام بايذ مخرج كان ذي ثمور تقبايليث ثوثلاث تقبايليث من المتقارني وردان هذاك شمني وردان سمزوالو اسكوا سمزوالو غاد قارن طرف اسكوا سوسينا قارن طرف اسكوا سوسينا غاد قارن طرف يا طرف سبحان ما تمديث اسكوا سوسينا غاس ندلو نطاروميث الا ماذا اسكوا سوسرضان اجني وردان بقبايلين التقبايليث هذه غير تقبايليث ثلاث الجماس ذوك غرفاز دي ثمورت ولا ذوك كذرال ولا ما هو يسا تخدم ذا غرفاز تخدم ما هو كذا الزخي السلف يرنا هذا الناس كواس وصرضان هذا قارن ثارف ثلاثة سوايا اسمنا ماشي ثلاثة سوايا هذا كواس اين النظن الكل تعرف إثوران جاي قبايلين كي جالين فدلنا جالين زمرنا فدلن ثيكلين الجزائر وكذاك زمرنا فدلن ثيكلين ثمورت نسن سامورثني اكو ذي شركنا مزروي شركن العيوذات شركن توثلايث شركن ذا شوثني اسم خلافن حاشا ثمغلي ثسرثيث وقاذني معليش زمرنا ذكملن alors une nation c'est ça une nation elle forme un peuple qui se reconnaît autour de certaines valeurs dont l'histoire la culture et la langue وقاذا دياسن زمرنا ذي اذكش منا لا ناسيون ني معنا إلاق أذدونا كنات دو ثلاث إلا قاز تعرف ثلاث ناس قدرنا مزرويني قدرنا كاين دوفان دينا الساقي ماشي ذا نشتاق راه يضرون الساقي قارنين كوني قبايليا إلا كان قدر تعرف سني ديوران ديو بلنسي العربي سعوديت إلا كان قدر الدين ني غيدبونسي العربي سعوديت إلا كان قدر لي فالور ني غادا تساوي نسي العربي سعوديت الا ما تسدار اش غنخدم لكني Eh ben, vous changez d'identité et vous changez de langue. Alors voilà ce qu'on...
الزول مرة وقلا وقد ديوسنا ساقو وحملنا راه ديسار نكيني جاني ذا نقارو خاطرشناني دا ديني ضوال نتقارا إيه عينا كي قدنا نركل نكيني وريختي ديال الكاغض دوك أون دغرق ذا شو يوريغ وريختي تفلاون وريختي تفلانا وريختي في كل قبيليين إيه هذا دغرق ستروميث أخاطرش ديت مرتفراني ثين الله ولا قول ذو قاذي ماشي ذي قبايلين لان ذي قبايلين بس حسينا راه ذا قبايلي ذا غني نوريثي ستروميث باش تفهمن باش زرن ذا شو يتخمم القبايل ذا شو يتخمم الماك انافاز اي ما سمحي او في دغريق ثورة اولا كي دوريغ ذي الكاغض. Quel bonheur que de clôturer toutes ces interventions pleines de bon sens et de pertinence au sujet de l'actualité politique qui anime particulièrement la scène kabyle. ولا ميرو كذا شويه يضرون ديت مود القبايل الفوت الريفيروندوم وكلش دونك هاد المسايفه نشتاقي. Ce qui se dégage des propos entendus aujourd'hui confirme la détermination du peuple kabyle à faire tourner la roue de l'histoire en sa faveur en ne laissant aucun répit au colonialisme arabo-islamique destructeur. أكن الخدمة كنا نقدش الكل إنسان يسوي هاد مسلايا فلاس. Le peuple kabyle peut être fier des acquis politiques capitalisés pour mieux comprendre les défis de l'heure. Il n'est pas faux de dire aujourd'hui que pour les Kabyles, l'indépendance de leur pays n'est plus un tabou, mais un objectif national qu'il faut pacifiquement atteindre. J'insiste sur l'adverbe pacifiquement. Le refrain redondant de l'unité nationale avec lequel le pouvoir colonial algérien nous a, des années durant, berné et anesthésié, est devenu un lointain écho inaudible pour les oreilles d'une grande majorité de mes concitoyennes et concitoyens. Je suis de ceux qui croient en cet idéal d'indépendance de la Kabylie et je milite, comme vous, pour y arriver plutôt tôt que tard. En ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. De qui il s'agit? Anouan. Il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. Il s'agit de nul autre que le président du Makanavad, Mess Farhad Meni. Si j'affirme cette conviction, ce n'est pas pour diminuer de votre engagement ni de votre mérite, mais je suis persuadé que c'est une conviction qui vous habite toutes et tous. Les Kabyles qui adhèrent à la stratégie du MAC, même s'ils ne sont pas structurés au sein des instances organiques du mouvement, sont d'un tempérament combatif duquel ils puisent cette énergie et cette détermination pour affronter la redoutable machine de répression du pouvoir colonial algérien. Ils ont compris que pour gagner un combat, il faut recourir à la force qui se trouve entre les deux oreilles, à l'intelligence, et non à celle qui se trouve au bout de la Kalachnikov ou celle qui se trouve sur un char d'assaut. Nous revendiquons le terrorisme des idées, celui des échanges de langage civilisés, du dialogue et des arguments, et nous condamnons
toute violence, même verbale, envers nos adversaires ou même nos ennemis. Le pouvoir algérien se ridiculise et sa dernière ineptie est celle de classer le MAC organisation terroriste car il pense pouvoir récidiver avec la solution qu'il a utilisée contre les islamistes durant les années 90. Le MAC donne des cauchemars aux vrais décideurs politiques algériens, lesquels sont entrés dans un état psychologique de fabulation, grave au point de voir des fantômes de terroristes kabyles surgir comme une génération spontanée. Que le peuple algérien soit rassuré. Je ne m'adresse pas au pouvoir, je m'adresse au peuple algérien. Sois rassuré, le MAC n'usera jamais de violence envers quiconque, comme le stipulent ses statuts et son expérience de lutte pacifique depuis sa création. Mon message aussi s'adresse aux Kabyles qui croient en cette Algérie, pour leur dire qu'il est de votre responsabilité historique d'éclairer le peuple kabyle par des arguments convaincants relatifs à l'option que vous défendez. Le MAC propose au peuple kabyle l'indépendance. Il la défend avec pédagogie et pragmatisme, mais en aucun cas il ne l'impose aux Kabyles. Il ne peut se substituer au peuple. C'est cette différence d'approche qui nous distingue des autres organisations politiques kabyles qui ne font pas de la volonté du peuple kabyle leur priorité. Pour les jeunes et les non-kabyles, cette journée de la nation kabyle est une date historique, extrêmement importante. C'est le 14 juin 2001 que les citoyens kabyles ont inauguré un processus d'affirmation de notre existence en tant que peuple. C'est ce jour, après la répression par le pouvoir colonial, avec la complicité tacite du peuple algérien, que nous, les Kabyles, avons compris que nous n'avons plus rien à partager avec le reste des habitants de cette Algérie qui nous extermine. Le combat pacifique continue jusqu'à la victoire et merci de m'avoir prêté attention.
الدروس من ساعة ناير من ساعة سيغرث هسا قريد نساليك ذي مش تنمرت نون كني الدنيا يتزورا يدرول من ساعة الناي يدرول من ساعة السيغرث يدرول من ثمور ثقفيليث ساعة إمني ساعة البرلمان يدرول من ثمور ثقفيليث ساعة الجوفرنمون يدرول من ثقفيليث سوالين سيد ثمورة ثفرانين ثمورة ثمقرانين Amzonek Nsamourth, et c'est définitivement la Kabylie est un pays. La Kabylie est désormais un pays. أين لأنه كذيري أغرفس الراويس السيس ذو الراويس أراتي سفدن ماشي ذو كوني إذا غرف أمزوارو الدونيث يديكرنو منو غماقي لأنو يدي ديكرن اللي كونديسيون أندراد نفن نكوني يرنا مالغريسا رزانا سالو والحفيسنا راه أرمي بضنا ثمون نتنسنا مثل اللي نسن ولاش تمورثي الدونيث يديكر نفس اللي نستو غالدو قفريد ولاش تمورثي الدونيث يديكرن أتروح ثمون ننتس يرزات واعدها ويرزات وين يتغربن عند ثلا لا كونفيكسيون عند ثلا لا فوا عند ثلا لا كونفيكسيون ولاش وين يزمرنا كي ديرها فريد ريال فريد ولاش وين يزمرنا كي دي يحبس ثمورث قبيلي تكزميس الرئيس. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de cohabiter, de collaborer, malheureusement, les efforts n'ont que les
هساكي ذا بسمكتين وزكا أزكا 14 يونيو 1938 le 13 juin يشفى هساكي des milliers pour ne pas dire des millions de jeunes kabyles تهجيني من سنة روحنا الجزائر يفاسن ندير ما وين نروح نستكتي وين نروح نسلك واغض لكن زعما نتسرقوا هاد نسوثر إزرفنا هاد نسوثر ثيلنا هاد نسوثر عيلنا قويلنا مالوريزمون ما تدينا كي زداخل بوليد يتفاغ يتفداد وشبوفيهم مالوريزمون امورا مقران ذي السن المزيني وروغال انتراري مولا نسن إنغاثن وإذا فوا مهرسان إنغاثن وعذاو إدي سن تجليطي كيقارن نكوني لي زالجيريان نو نسون با دي زالجيريان نوثني زران ذا شو ثن نكوني نزرا ذا شوية أكنا تسيوض أتجفض صرصاص ستنكو حالين سلاح القراء في المزين نغان ويدي سان 18 سكواسن ثودر ثنسن 12 سكواسن ثودر ثنسن نغان ويدي سان 20 ثودر ثنسن نغان ويدي سان 50 60 ثودر ثنسن أخطر كرند كانت دينين نكوني نبغى ثيل اللي نبغى نيلي ذي مذانا ونبغى راني لي سداو زاكلو أساكي ذاكي كود نسمثاي أقران مياجر دار ذاكي أما أنا ماشي ذي نكوني كان يدي مياجر نار ذاكي إمريكان وقفا ساكي مياجرني شيكاغو مياجرني سان فرانسيسكو مياجرني نيويورك مياجرني فيلادلفي أقران نكوني ذاكي مونريال دونك مثلا نفسكنا فولاونا نكون قلنا نساد مونريال نور لنويد دوسان سي كيباك لنويد دوسان اوتاوا لنويد دوسان مونريال هذا لنويد حسني من سناثفن اريد ان نويد تمورث تروحون افضل دي كيلومتر كنا مانيفيستين يعني يتمورث ne sont jamais sur هذا ولا ريخا من نسن يا وين الحبس نايزمان ما مثلا